BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza kuri mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango, baye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kane tariki ya 18 ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Ingingo z'ingenzi makuru acagiye kwibanda kuri uyu mugoroba. Umutwe wa AFC M23 turavuga ko kuri uyu mugoroba urangiza kuva mu mujyi wa Uvira. Ese wabonye ibyo wasabaga? Urabona hari igihe ibyo biba bitinda, ariko dufite twijejwe n'abahuza ko turi mu biganiro, umwe mu bahuza niwe wabisabye. Ese leta ya Kongo irabivuga iki? Twebwe nka leta gutangaza ni kimwe, gushira mu bikorwa ibyo batangaje ni ikindi. Hagombye ku buryo tubiverifiya kugira ngo twemere kuko bavuyemo. Naho mu Rwanda ibarurisha mibare rishya ryerekana ko imibare y'abana bagwingiye yagabanutse, nyamara imibare y'abatwara inda z'imburagihe ikaba yariyongereye. Aya makuru ahagarariwe na Chancellor Abimana, tubafitiye n'ikinamico urunana. Mbere gutangira aya makuru ku buryo burambuye, Gildas Yihondimundu waduteguriye amakuru agezweho. Ibice bitandukanye bya Sudani byagiye mu kizime biturutse ku bitero tutagira abadereva byakubise ku rugomero rw'umuyaga nkuba mu buseruko bw'ico gihugu. Bibiri mu bisagara vya mbere binini harimo umugwa mukuru Khartoum na Port Sudan, biri mu vyakoze ko niyo ngorane. Igisirikare ca Sudani kivuga ko ibi bitero vyononye n'inyubakwa z'abasivile vyagizwe n'umugwi witwara gisirikare Rapid Support Forces. Ni inkuru ya Richard Kagowe mwumva mu rya Prime ndi ku magenge. Ivyo bitero vyahitanye ivyuma bihingura umuyaga nkuba ku rugomero rurahitwa Al-Mukrin, ikibanza nkenerwa cyane kuri Sudani. Abategetsi bavuga yuko abantu babiri bahasize ubuzima bariko baragerageza kuzimya umuriro. Al-Mukrin ihabwa umuyaga nkuba uva ku rundi rugomero runini cyane, igaca iwukwiragiza mu bindi bice by'igihugu. Ibi bigasobanura yuko ingaruka z'ibitero vyabaye ari nyinshi cyane. Umuhari witwara bwa gisirikare RSF wagirizwa kuguma ugaba ibitero vy'indege zitajamwe abadereva mu burere bugenzurwa n'igisirikare, kenshi bigahitana inyubakwa n'abasivile. Intambara imaze hafi imyaka 3 muri Sudan imaze guhitana ibihumbi n'ibihumbi vy'abantu. Umuganga w'umufaransa yaciriwe umunyoro wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose inyuma y'urubanza rwamaze amayinga 15 gwerekeye guhishano abagwayi barenga 10. Frédéric Péchier w'imyaka 53 yakora nk'ujeje gutimbisha abagwayi mu gisagara ca Besançon, akaba yagiriwe n'icaha co kwica abagwayi 12 mu gisa no kugerageza gucafuza abo bakorana. Abagwayi abahawe iryo shano bafise imyaka iri hagati y'ine na 50 na 89. Iyi ni BBC. Abategetsi ba Buraya bariko baraganira ku mugambi wo gukoresha amatungo yafatiriwe y'Uburusiya nk'ingurane nini kuri Ukraine. Ubirigi aho menshi muri amatungo ari buriko bwotsa igitutu kugira bureke kwiyamiriza ico ciyumviro, butinya ko bishobora kugira ingaruka. Ibanki nkuru y'Uburusiya yarashengeje ibanki Euroclear y'Ububirigi, ikavuga kandi ko ishobora gufata n'izindi ngingo. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko hamwe ivyo biganiro ataco vyoshikako iyo bari ingorane ikomeye ku gihugu ciwe. Amafaranga arakenewe kugira Uburusiya canke uwundi wese kwisi ntibaze bakoreshe ayo matungo y'Uburusiya mu kuturwanya. Turakeneye aya matungo kugira ntazashirwe mu vyo tuganirako, mbere turanayakeneye kugira adusahirize. Ivyo tubironse tuzoba duhagaze neza cane ku meza y'ibiganiro. Latifa. Urakoze cyane Gildas. Dutangiye aya makuru ku buryo burambuye, turahera i Uvira aho umutwe w'inyeshyamba za AFC 23
watangaje ko atangiye kuva muri uwo mujyi kuva mu ijoro mu rwego rwo kubahiriza ibyo wari wariyemeje. Ibyo bibaye nyuma y'iminsi ibiri uyu mutwe utangaje ko uzava muri uyu mujyi ariko ugashyiraho ibisabwa mbere birimo ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije urugamba batazongera kugaruka muri uwo mujyi. Mbere yo kubaza AFC 23 niba koko yavuye muri Uvira no kumenya niba ibyo yasabaga byubahirijwe, twabanje kuganira n'umwe mu baturage bahatuye kugira ngo adusobanurire uko ibintu byifashe. Kubera impamvu z'umutekano we, ibyo yatubwiye twabishyize mu nyandiko. Prime Ndikumagenge arakomeza. Twabonye ko muri Uvira AFC M23 iri kwirahava, ariko mu gitondo cuno munsi nyene twaciye tubona abandi bantu bambaye uniforme zirabura bivugwa ko ari abapolisi bazoguma ngaha muri Uvira. N'abapolisi ba AFC M23 bari mu bibanza bikomakomeye nka banki, meri, ahari ibiro by'umukuru w'igisagara n'ibindi bibanza nk'ivyo. Imirimo ya misi yose yongeye gusubira kuba, nk'amamangazini yuguruye n'isoko yaremye. Imirimo ya misi yose iriko iragaruka bukebuke. Mugabo ni imirimo y'abikorera ivyabo, ariko imirimo ya leta ntirasubira. N'amashure aracugaye, abantu baratembera. Urashobora kuva Bukavu ugashika Uvira, canke ukava Uvira ukaja Bukavu kuko ibarabara rirahita, ariko uja Baraka inzira ntihita. Kandi gushika ubu umupaka wa Kongo n'u Burundi hagati ya Kavimvira na Gatumba uracugaye. Nyuma yo kuvugana n'uyu muturage kugira ngo atubwire uko ibintu byifashe mu mujyi wa Uvira, twavuganye na Oscar Barinda, umuvugizi wungirije wa AFC 23, tumubaza niba koko bari kuva mu mujyi wa Uvira. Kuri twe Alliance Fleuve Congo M23 imvugo niyo ngiro. Rero twebwe icyo twakoze ejo muri ryatangazo twaravuze ko tuzava muri Uvira, kandi ejo ku mugoroba abasirikare bacu batangiye kuvamo. Turakeka ko ku mugoroba wa none bose bari bavuyemo. Oscar, muri ryatangazo mwe mwasohoye imbere mwe mwavuze ko hari ibyo muri gusaba kugira ngo muhabwe mbere yuko muva muri Uvira. Ese mwarabihawe? Hari icyizere ko bishobora kuba, ariko twebwe ko nkubwiye icyo twiyemeje, icyo twemeye turagikora. Ariko mwari mwavuze ko mutazahava mudahawe ibyo mwashakaga. Urabona hari igihe ibyo babitinda, ariko dufite twijejwe n'abahuza ko turi mu biganiro. Umwe mu bahuza niwe wabisabye, rero ibyo badusabye tubyigaho, baduha icyizere ko biri buboneke. None ubwo kuba mwahavuye bitaraboneka ntabwo bishobora kugaragara nkaho nubwo muhavuye ariko muhavuye mutahavuye? Oya, twe twahavuye, turimo turahava. Ubwo mwahavuye none mugiye ubu? Kongo ko ari ngari, Kongo ni ngari. Twahavuye, hari ibyo tumaze hari ibitekerezo bijyariza hariya mu biganiro byo kuvuga ngo niba dushaka kubahiriza agahenge buri ruhande rusubira inyuma ibirometero runaka kugira ngo haze ingabo zizewe zijye hagati tureke gukomeza kumena amaraso y'abakongomani. Ibyo bitekerezo byose n'ubu bishobora gukorwa, tukayivamo tukajya inyuma, tukayivamo nk'ibirometero nka bingahe. Ibirometero nka bingahe mwavuye muri Uvira? Nka 5 gutyo. Ubwo si ibirometero 5 si bisa nkaho n'ubundi mukiri hafi aho? Ntago bisa nkaho Uvira n'ubundi kiri mu maboko yanyu muhari? Oya, ibirometero 5 uvuye mu nkengero y'umujyi biba ari ibyo, ariko ni ibintu dusanzwe dukoresha hariya mu biganiro. Mu itangazo rindi mwari muherutse gusohora ryari rikubiyemo ibyo musaba ndetse nabo mwifuza, mu kiganiro twagiranye ubushize mwari mwatubwiye ko mushaka izindi ngabo zitagize aho zibogamiye na hamwe. Ese ko ubu ngubu mwahavuye ni bande mwahasize? Oya, ubu abaturage bafite uko bibatse, bafite inzego z'ibanze zirahari, bafite uko bicungira amarondo yabo. Icyo twakoze ni ukububakamo icyizere gusa, bigirira icyizere, abakongomani buzuye bigirira icyizere. Oscar, hari amakuru ava muri Uvira avuga ko ingabo zanyu zikiri kuza muri uriya mujyi ndetse noneho mukaba mwongeyemo n'abapolisi. Ubwo ntabwo bwaba ari nk'ubundi buryo bwo kugenzura uyu mujyi? Oya, ibyo ni ibihuha. Mwabonye amashusho yabize ku mbuga nkoranyambaga. Abasirikare bacu kuva ku mugoroba
bari gusohoka mu mujyi wa Uvira. Tumaze kumva ibivugwa n'umuvugizi wa AFC 23 twashatse kumenya icyo leta ya Kongo ibivugaho. Tuvugana na Bigirumwami Kongolo Jacques umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu, ntangira mubaza uko bakiriye kuva kwa M23 mu mujyi wa Uvira. Twebwe nka leta gutangaza ni kimwe, gushyira mu bikorwa ibyo batangaje ni ikindi. Hagombye kuba uburyo tubiverifiya kugira ngo twemere kuko bavuyemo, kubera ko hari ibyo bavuga ariko kubishyira mu bikorwa ntibabishyire mu bikorwa. Hari n'ibyo basinya ariko ntibabyubahirize, ntibanabishyire mu bikorwa. Twakiriye ijambo ryabo bavuze ariko ntabwo turemeza neza ko bavuye mu mujyi wa Uvira. Ni iki kiri gutuma mutemeza ko bavuye mu mujyi wa Uvira? Nuko dufite amakuru menshi atubwira ko bafite indi migambi myinshi yihishe inyuma itegura ibindi bibi cyane kurutaho, ndetse hari amakuru dufite kuko bazamuka imisozi ya Uvira kugira ngo bahazenguruke, babe bahazengurutse. Abandi bakatubwira ko bakuyemo imyenda ya gisirikare, bari aho ngaho bambaye za civile mu rwego rwo gutekereza kuba banakora n'ibintu bimwe bibi kugira ngo byitirirwe leta. Ibyo byose ni ibintu birimo bitekerezwa ku ruhande rwabo, kandi dufite amakuru menshi cyane y'ibyo bari gukora. Ari nayo mpamvu tutashobora kwemera ko bavuyemo. Ni ikihe kimenyetso mufite cyakemeza ko bahari koko? Turavugana n'abaturage hariya. Iyi mikino yabo turayimenyereye, bituma tutapfa kwizera ibyo bavuga. None mwebwe murifuza ko basubira inyuma ho nka metero zingana gute? Ntabwo ari cyo twifuza, n'ibyo basinyiye mu biganiro twagiranye. Twemeje CCLF cyangwa se ihagarika ry'imirwano ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10. Aho rero bari ntekereza ko rero bagombye kuba bari. Ibindi bashaka kuvuga byose nibyo barevandika cyangwa se barega ibyo bavuga by'ama violation de CCLF bikavugirwa muri mekanizme twashizeho, ariko basubiye aho bagombaga kuba bari mbere y'itariki 14. Nyuma yo gusohora iri tangazo rimenyesha abaturage ko baba bavuye mu gace ka Uvira, bari bavuze ko bakeneye ingabo zidafite aho zibogamiye na hamwe. Ese mbere yuko bemeza ko bahavuye, izo ngabo zitagize aho zibogamiye zaba zabonetse? Ntekereza ko ico kibazo wenda ari bo mwari kukibaza, ariko kandi mbibutse ikintu kimwe wenda Latifa narabisobanuye n'ubushize mu biganiro twagiranye Doha. Ico kibazo bakivuzeho kenshi cyane. Nimba arico bashaka kugira ngo baempoze ngo kibeho, tekereza ko atari inzira nziza yo kubanza kwica abantu kugira ngo babone ico bita ngo ni zone tampo cyangwa se forces uninetre. Ibo twamaze gusinya amasezerano kandi ico carananiranywe, kimwe nuko natwe ku ruhande rwacu hari ibyo twasabaga bitemewe. Urere ibindi bari kuzana byose ni inyenda muvano. Uwo yari Bigirumwami Kongolo Jacques umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu cya Kongo. Dukomeje n'aya makuru mu Rwanda, ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare gitangaza ko umubare w'abangavu baterwa inda wiyongereye cyane ugereranyije nuko byari bimeze mu myaka 5 ishize. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko iki kibazo giteye inkeke kuko kigira ingaruka no ku bana bavuka muri ubu buryo, benshi usanga barangwa n'ingaruka z'imirire mibi. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutse. Imibare yarayishyirwa ahagaragara n'ikigo kibarurisha mibare igaragaza ko abakobwa bari hagati y'imyaka 15 na 19 baterwa inda zitateganijwe bavuye kuri 5% mu mwaka wa 2020 bagera ku 8% muri uyu mwaka. Abangavu bibasiwe cyane n'abataragize amahirwe yo kwiga kuko bagiye kuri 21%. Icyegeranyo kivuga ko abashoboye kwiga nibura amashuri abanza bo batewe inda ku rugero rwa 13%, mu gihe abize amashuri yisumbuye bo batewe inda ku rugero rwa 4%. Kuba imibare y'abangavu baterwa inda zitateguwe yiyongera ngo ni ikibazo kigira n'ingaruka zikomeye ku buzima. Minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Sanzimana akavuga ko izi ngaruka zigera ku mubyeyi ndetse n'umwana. Niho havamwe abana bavuka batagejeje igihe ndetse n'abanyina bakagira ibibazo babyara, bibagiraho ingaruka kwa muganga. Turabibona kenshi mu mibare dufite, abana benshi bagwingira akenshi baba baturuka kuri abo babyawe n'abatarageza igihe cyo gushaka. Abangavu babyara bakiri bato, ikibazo cya mbere. Icya kabiri, abana babavukaho igihe cyagihe cyo kubyara no kuvuka, n'abana uburyo bazakura hazamo n'ikigwingira. Ubu bushakashatsi
ubushakashatsi bwatangajwe bwerekana ko habayeho igabanuka ry'imibare ku bijyanye n'igwingira ry'abana mu gihe urugero rw'igwingira rwari 33% mu mwaka wa 2020. Icyegeranyo kivuga ko rwagabanutse rugera kuri 27%. Imibare mishya yerekana kandi ko urugero rw'uburumbuke ku mugore w'umunyarwandakazi bugeze ku bana 3.7 mu gihe bari 4.1 mu mwaka wa 2020. Bivuze ko habayeho gutera intambwe mu ngamba zo kuboneza urubyaro. Abana bapfa batararenza imyaka 5 bavutse ubu bageze ku 149 ku bana 1000, mu gihe mu mwaka wa 2020 abana 203 ku bana 1000 bapfaga batararenza imyaka 5 y'amavuko. Abashinzwe ubuzima bakavuga ko ibi byatewe n'iterambere ryabayeho mu kwita ku babyeyi, aho benshi ubu babyarira kwa muganga kandi n'abana bavutse bakitabwaho uko bikwiye. Aya ni amakuru ya BBC Gahuzamiryango mukomeje kumva. Ubu ni saa 1:44 i Nairobi muri Kenya, ni saa 12:44 mu Rwanda no mu Burundi. N'umwanya wo kumva ikinamico runana. Agnes ngo akeneye kumenya gahunda ya Kirisi mu minsi mikuru. Arayishakira iki? Hagati aho duherukanye n'amariza yamenye ibya Stefano na mukobwa Jana. Ubu se kwa Stefano byifashe bite? Nurunana. Esprit. Ariko Kiri urankanze uri cyana kibi. Uvuye. Kandi nagwaga morale kugira ngo ukomeze ukore. Nyine urantunguye. Sine niteguye kuri hafi hano rwose. None se ko mbona utigeze wiruka? None se ko mbona buzo twirukankana. Nafashe umwanzuro nkora ibyo nshoboye rwose. N'ubundi yo nzamutse manuka inshuro nk'eshanu nabyo bimbiza icyuya nta kibazo. None se byagenze bite ko wari usanzwe wikorana kandi ukirukanka ahantu hanini? Nari maze kumenyera kuza tugahura tukavugana cyane nkumva nishimye. Ejo rero naraje ndakubura. Ndinda nta rwose nakubonye ngo byibuze nanagusuhuze. Numva ncitse intege za siporo pe. Nsigaye nkunda kwiruka nkagera ahantu kure. Niyo mpamvu hari igihe uza ntumbone. Urumva rero njya kugaruka witahiye. Byashoboka kuko iyo nje nkamara iminota 30 rwose ntarakubona mpita nitahira. Niyo mpamvu nta yindi. None se Kiri, iminsi mikuru uzayirira naha cyangwa uzajya kwisangira n'ababyeyi? Kubera icyo mbajije. Ese ubwo wansubije. Ugiye gushimangira umwe wavuze ngo ukizakubwira umunyafurika nyawe ngo umubaze ikibazo aho kugusubiza akakubaza ikindi. Cyane. None se urumva we nahita mpfa kugusubiza ntamenye impamvu mbajije ikibazo? Nta kindi kirenze usibye ko numvaga gusa nshaka kuguha impano ya Noheli. Washaka kumpa impano anye? Ko bigutunguye se? Ndabizi ko atari uri mu mwanya mwiza wo kuguha impano, ariko rwose mbifite ku mutima niba ntacyo bigutwaye wambwira nkayitegura. Hari umuntu wanga impano se? Yitegure rwose nzayakirana na yombi. Ikibazo mfite rero nuko wanze kumbwira niba iminsi mikuru uzayirira inahangaho kugira ngo numve ko izakugeraho. Ubwo se urumva impano ihari iteguye kongera hari cyo cyaba ikibazo anye? Ese kubyuka unyonyomba nkaho utazi kuvuga Stefa? Reka ngwihore ndakuza ubwo wabyutse ukicara ku gitanda ntujye mu mirimo. Ubwo waramutse? Ninjye waramutse se cyangwa niwe waramutse? Kuhigima se wavuze ko uzi kuvuga ukanavuga cyane. Ururimi rwoshywa n'urundi nyiramari. Ndakomeza nkwirinde nta ntonganya nshaka muri iki gitondo. Nuko inyangamugayo idakunda intonganya? Nta ntonganya nshaka nyine. Ubu se ndakuyobora uyu ufite amahane uko ubumeze. Ni hahandi hawe Stefa, ntabwo ugenda utambwiye ku byawe na mukobwa Jana. Gusa ngende ntagize nte? Ntugenda utambwiye ibyawe na mukobwa Jana. Wari uzi ko bitazamenyekana rero. Ibyanjye na mukobwa Jana se ni ibiki kuko ntacyo mpfana n'uwo mugore? Umva, byose ubu nabimenye ntacyo gihisha Stefa. Ibyuko mwaryamanaga mu kazi, ibyuko wamuteye inda ubu akaba agiye kukubyarira impanga, byose mbifite ku murongo. Kandi aratangiye kwemera ibintu by'ibihuha. Ntangira iki? Abo bose bagenda bakwiragiza ibyo bihuha se ninde wambonye muri bo? Ayinya, umva. Amakuru nayiherewe na nyirubwite ubwe. Nyirubwite nde? Mukobwa Jana? Nyirubwite Pascal. Mukobwa Jana se ndamushakaho iki? Jya kumureba wowe agiye kubyarira impanga. Ariko ubwo nawe utangiye kujya wizera ibintu kiriya kigabo kigenda kivuga wagira ngo cyarasaze. Adasasa ntafite ibimusaza. Wagize ngo kubyarirwa n'undi mugabo ukandi ukibana n'umugore wawe mu nzu. Hari uwo bitasaza? Kandi nyamara nawe utangiye guhinduka.
kera ntiwajyaga wumva amabwire ariko ndabona utangiye kujya mu kebo kamwe na ba Sorinda na ba Kankwanzi. ariko amabwire nikuriye kuri nyir'ubwite ni mabwire ki Stefa? Ubu se Pascal niwe wiyanze ku buryo yishimiye kwirirwa yisebya gutyo? Ariko sinari narabikubwiye mbere yose kuko uriya mugabo yataye umutwe asigaye agenda avuga ibitakarakasi ibintu biterekeranye. Noneho igicuku watashye wari uvuye kumusurira umugore mu bitaro kuko yataye umutwe di. Ariko ye maze Nyiramari ziki urikije uko waramutse ngumye ahagaha byaba bibi. Reka nguhunge nigendere. Kereka nuraho ugiye Stefa, naho ubundi byanze bikunze ibi byo simbyihanganira. Ugomba kumbwira uko wataye inda y'izo mpanga za mukobwa Jana. Urabimbwira? Niko se Kareme, ndakumva Pascal. Mbona wayisutamye imbere ukorogoshora ubu uyu munsi uragakorara? Ndema kureba uko na tekinika rwose mu kanya abakiriya bakaza yatangiye gukora neza. None se kubura kuzana umutekinisiye wabyigiye ahubwo urakomeza udondagure gutya uradondanga imashini ikire koko? None se urumva igihe maze nyikoresha ntaramenya duke twibanze nanjye nakwikorera koko Pascal. Cyangwa urimo gutera iguti kuko uyu munsi uje gushesha amasaka menshi sha. Aya se nayange sha. Nayande. No umuntu upima hariya mu santero yampaye ngo nyamuzanire. Urabuyasize rero mu kanya nimara kwitekinika ndahita rwose nguheraho. Nubundi se ko hafi aha nta handi basya ndabanyasize ndagaruka mu kanya gusa nyine sinsange wayateretse ngo usere abandi ngewe unyihorere Kareme. Oya wigira ikibazo yewe imashini y'igihinda ni wowe mpita mbanza. Nukuru binkorere ariko rero Kareme hari akantu nibutse nahoze nshaka kukubaza ariko ndibagirwa. Kerekeranye n'iki? Na systeme imibereho iriya systeme urayizo urayisobanukiwe ra? None se hari umunsi batayivugara haba mu nteko z'abaturage cyangwa mu muganda? Ngaho se nsobanurira mu buryo burambuye. Iyo umuntu ayirimo bamuha iki, iyo utayirimo uhomba iki? Pascal, mbabara rwose nifite ibibazo n'utwana twabyo. Niba hari amakuru udafite kuri gahunda za leta uzashakira Alphonse bimubaze, niwe mudugudu wa Nyarurimbo. Ariko rero nawe wambwira nk'umuvandimwe ese ubundi we hari ibyo umaze wenda kuyikuramo niba waramaze kwiyandikisha? Ariko Pascal urashaka kumubwira nabi ukagenda uvuga ngo Karemera ngewe ndi umugome koko? Ko bavuze ko ufite ibibazo kuri systeme imibereho yegera abaparashushu cyangwa akajya ku kagari. Ibyo bibazo rwose umbaza wabibajije Bushombe cyangwa ukabibaza Sedo karibo bafite ibisubizo byabo. Ese ubwo umushi hano w'iki Kareme? Iki cyuma cyawe uko nta ruhare rwose nagize mu gupfa kwacyo urantura umujinya wacyo kubera iki? Reka kunesha umutwe Pascal wambajije iby'amafashe neza cyangwa se nabi kari byo nzobereyemo. Ukareba ko ntagusubiza ukareka kumbaza ubusa. Urambaza ibya systeme imibereho ndi Sedo ndi mudugudu ndi parashosho ndi iki? Bushamba we uriya sinyira marizo guhamagara azamura amaboko ra? Busho nange ndamurabutswe ariko ni hahandi rose nabona aho mutwara n'iki gikapu cyawe ufite kingana gutya. Ngize amahirwe nagushakaga nose. Inge washakaga se cyangwa ni Bushombe? Oya ni wowe nshaka. Washakiraga iki se Nyiramari? Ndagira ngo ugiye hafi ta. Dore ungiye kwa muganga nshyiriye mukobwa Jana ibintu abaturage bampaye. Ubwo rero niba ari cyo nshakira kitihutirwa twaza kuvugana mpindukiye. Niba ari uko bimeze ahubwo Imana irankunda. Nubundi narinje kukureba ngo nsubize bya bintu naguhaye. Ubonye n'ibindi none ushatse kubyongeranya se? Bisubize yewe wimbaza amagambo menshi. Bisubize. Nyiramari kurakaye. Inyuma yo kumenya ko iyo nshinzi y'umugore yaje kwishinza kuri Stefano akaba ari wowe wayiteye inda. Nisubiyeho. Nsubiza kitwa kanjye kose naguhaye ngo umushyire arakashirwa nibi. Nose yabinsubize. Ubwo se urumva ibyari bya Nyiramari? Kubera iki? Ntabwo wahita ufata umwanzuro wo kwima umubyeyi umugenzi wawe ubufasha wari waramugeneye. Umubyeyi? Umubyeyi. Noneho ikibabaje nuko ushaka kubimwe mugendeye ku makuru y'ibihuhu udafitiye gihamya. Gihamya ndayifite Nosiya. None se ibintu nabwiwe na Pascal ubwe urumva ari wowe wajya kwisebereza umugore? Aho bose wagira ngo yabasabye umugore we gusa ko nawe yabayisebye. Suko. Yegora. Gusa Busho nawe hari icyo nkugaya. Ni gute wagiriye ibanga Stefano iki gihe cyose kugeza ubwinda yateye igiye kuvuka koko? Ariko se nkubaza Nyiramari
ko nabyumvise nanjye babihuha gutyo nari kubwira ibintu ntazi koko. urabeshya busho Stefano ni inshuti yawe yakadasohoka nta kuntu berasambanye na mukobwa jana ngo ntubimenye. Ubu nawe utigijije nkana koko umuntu naho mwaba muri inshuti gute yava kugira ibyo agira n'umugore w'abandi akaza akubwira ngo tuvuye kugira gute. Abagabo se hari icyo muhishanya. Abagore mwebwe murabibwirana. Mbabarira kubanza munabwirana nuko mu ngo zanyu bimeze. Mbabarira de mbabarira ibyo ni ibyisoresore ibyisoresore zitaramenya ibyo ziba zirimo. Ubwo mbyemerere Stefano yatinyuka kumbwira ibintu nk'ibyo kandi azi ko nganira n'umuryango we nkabika iryo bangara. Sinzabikubwire koko. Byihorere busha. Niko Makani. Ngo imashini yacu yagonze moteri byagenze biti. Nibyo nababwiraga. Ikintu cyose gikenera kwitabwaho. Ukagikoresha nyuma y'igihe runaka ukareba uko kimeze. N'iyi mashini yanyu sanze amavuta ya moteri yarashizemo kera. Habuze gato ngo ifate umuriro. Mana yo mu ijuru we ngo ngwiki ngo amavuta yashizemo ntabwo byumvikana nta nubwo bishoboka. Ye baba amavuta yashizemo ate nta cyumweru kirashira karemera rwose asabye amavuta. Icyumweru se waba uyakoresha ute? Niyo waba wire gusya ukarara usya ntabwo amavuta yabashizemo. Bisobanuye ko karemera yasabye amavuta aho kuyakoresha icyo yasabiye akayagurisha. Akayagurisha se ahubwo urumva yarayaguze ko twamuhaye amafaranga akayakubita ku mufuka. Usiko nabyo bishoboka. Oya kuyaguraho rwose narayaguze ahubwo cicika ngaho cicika Kareme mbabarira winkorogoshora ubwonko ntunyongerere umujinya nabigusabye kuko mfite urahagije. Nakubwiye ko nta jambo ryawe na rimwe nshaka kumva mu matwi yanjye. Igisambo gusa cy'umururumba nta kindi tumva n'imbere ahubwo. Ndume koko none se Makani. Yego. Ubwo ibyapfuye birasaba iki kugira ngo icyo cyuma cyongere gikore? Birasaba guhambura moteri tukayisubiramo cyangwa se mwaba mufite amafaranga tukagura ishyashya. Mana yanjye we ni munyumvire noneho amafaranga agura indi moteri ko karava he mwoka byaramo hejuru y'umugabo w'igisambo duha amafaranga aho kuyakoresha icyo yasabiye akayacira mu nda ye gusa. Maze aho bera mubi acunze igihe cy'amafaranga abantu bari barimo bashesha ari benshi aba ari cyo yiciramo imashini yacu. Ubu si ibyo bintu byo gusubiramo moteri byafata igihe kingana iki Makani? Bifata umwanya. Muhisemo ko njya kuyihambura nazayibagarura nyuma y'ibyumweru ibyumweru bibiri byose. Yego rwose. Ariko mana n'ubundi ubwizakira nyine amafaranga y'iminsi mikuru nayashize. Karame babyeyi ngo ngwiki ntabwo ndi umubyeyi wawe ibyo ngibyo ujya kubibwira nyirabazungu wakubyaye. Nta n'isoni. Gihe cyo nshaka kukubwira nuko akazi wari ufite ahangaha karangiye. Uri kunyumva neza? Iyi mashini yakira itakira ntabwo uzongera kuba umukozi wa koperative. Ariko ndabona uyu munsi ufite ibyishimo bidasanzwe. Habaye iki? Ariko nawe urante kwishima ko ndi mu kiruhuko nta kazi kampangayikishije ko mfite amafaranga yo kwinjira mu minsi mikuru nta kibazo mfite. Hejuru ya byose nkaba ndi mu biganza byiza by'umusore nikundira. Ese koko wabuzwa n'iki kwishima? Mbwira atari ukubicira inkeri ikintu cyambuza kwishima cyangwa umbwira umuntu ku isi waba undusha kwishima. Uwo se yabaho? Unzana iki se muri iki gikapu Leya? Ariko se aha ko ari iwawe n'ibihari byose akaba ari ibyawe wafunguye ukireberamo. My God. Impano se Leya? Si nziza? Ni yanjye cyangwa n'uwo yishyiriye? Maze kukubwira ngo iki Kiri? Simaze kukubwira ngo uhereye kuri jye ukageza ku kintu cyose kiri muri iyi nzu n'ibyawe byose wabikoresha icyo ushaka cyose. Harimo iki se? Ubwo se nakikubwira nufungura uzakibona. Ni agaseke gapfundikiye nyine. Ngiye gufungura nyirebe ndumva amatsiko yanyishe. Oya yire kuzayifungura kuri Noheri kuko n'ubundi ni ya Noheri. Nuko nyigwaye hakiri kare nyine. Kandi ubwo tuzaba ari uduseke tubiri two gupfundura. Ariko Leya none si uyireka ukazayima kuri uwo munsi ko n'ubundi tuzaba turi kumwe. Ubwo se yagize untanga akayiguha mbere ho munsi. Sinaba nsebye nkaba nimero ya kabiri kandi isanzwe ndi nimero yawe ya mbere. Umva urakoze cyane pe. Gusa nanone urabimukiye kuntegeka kuzayifungura kuri Noheri.
ibyo byo rwose niko bigomba kugenda pe. Uzayifungura ku munsi nagombaga kuzayiguheraho nubwo bwose natanguranwa. sha urakoze pe. Merci, thank you very much, asante sana, wakoze cyane. Mbese mbuze uburyo mbikubwiramo ngo wumve ko ngushimiye bihagije. Urunana nirwo rutugejeje ku musozo w'aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mwari kumwe nanjye Latifa Umutesi, kwanga bw'ibyuma twari turi kumwe na Davis Mwansalu. Aya makuru yarahagarariwe na Chansar Abimana.